Hello, welcome back to our channel. Vui nia chuan french fries kan siamanga alu kan ro. Freezer lama rei tak da that thei dan kan tilang bokang. Alu kha fai takin kan sila hetiang mang hian kor khe don ani. Tui thiang lim kan la a ta chuan kan khe zo piang kha kan thla kang tihan vain kan velanga kan vel zo vek huna khan cutter mangin finger shape in kachante le vekanga chumi nuwa chuan chu chituya kan cha lenga chu kemte tein kan kangzel don ni chi fan te khat kha kan tela tihan alu among ania ta hian ka zuk ngatanga atung zong hian hei han ka katanga olsam takin finger shape aron ni don ani hei hi kan nei ve kher lo point chemin ti har lo em ema ni danga pokati fawani keipo kan kat zon hnuai hian chituya khan kan cha zelang tikhana vaya kan ti zo huna kan kang don ani kan alu vel zo le kan kat zo piang tuya kan da zel na chan chu alu hi arong hi aron sen ukdu emema chungtang veng tur chuan tuya kan danga avar sar reng don ani ama tanga starch kha tihan kan preserve don tinani chu hetiang deep fryer hi kamang dona thirbela tepo akan thei vek ani 200 degree kan da nga mei sang bera gas kan chuan kan da don ani chuan kan kang ram marang kan rei khan ram dua kan lak chwa ma khan anem ani kan french fry chu kan lo kang zo to ta hetiang anga uk ram a kan ma hian kan sok khanin lak chwa in freezer a plastic bag a po adai huna ada thathe re takada thathe ni hei hi kan ma khan chituya kan cha to a mai ro chu al lutuk lo ani chu wang chuan kan du chuan chi kan pol belanga achunga hian marcha powder te mo adu tu ati bel theya black pepper kan pol bel bok don ni kini chuan hei hi aram lo kan ti chuanin kan fry non le theya ani lo po in ovena kini chuan kina kan ron tilanga karon fry non le don ni katiram mar don tuna hian reilo te kan sok kan da thadon ni tihan freezer a kan alu hi aram mar kan du chuan ovena tuna hian kan muang hian kan urnon leang oven hi kan nei lawani chuanin rei tak kha tela khan meisa khan kan uranga kan chok deu reng don ni chu ti chuan alo ram thei boka chumi ni lo pon kan double fry ang voi ni kan fry non don ni chu tuna chuan ki ni chu kan oven tang khan kan la chhuak alo ram thato mema ari po in lo ngai thadon nia karon ti riang tuna chuan lockdown light te ni wangin pona chwa te boi thlaka chuwang chuanin kan french fry tur hi kan da thang alu hi achiat olawangin tihan kan siam lok vek don ni kan khea tuya kan cha kan chante le veka chuan gesa tui kan chuanga chi fian te khat kan pola tui so huna khan alu kha kan thlakanga half cook achan vein kan chhum minanga chuan kan la chuak zelanga chuti chuan avain kan ti don ani
tuna chuan towel fai tak hi kan la anga kan alu kan chum sok kha kan da anga tihan a hu kha kan hip hul zel don ani kan hip hul zo piang cho toliana hian kan da zelang tihan kan lo hip hul zo to a tuna chuan next step a chuan corn flour hi kan phulang ama hian bet vek turin thattakin kan chopol don ani ama sabera tihan kut thum vel hi tham thum vel hi kan thama chuan kapol photta chuan ama hi a chotol chophyang ka thapanga chuan anua tlemte teng kalanga avai hianin treya emo plate emo tikhan tuna in mong hian kapol le vek kanga ama in ko that tok kati huna khan kada thlanga avai ka sebra lenga chuan kadu tokang avai khan corn flour kha thatakin kan lo chopol zo to tuna chuan kan vai khat kan dan te in kan e khop te in kan pekang kan e khop kha atam le kan pek tamanga atlem le kan pek tlemanga he chu achan chu nakina freezer a kan da that dona wang khan alo khal vek dona vurangin kan siam dona khan polythene lian puya avaya mun khata kan da chuan avaya defrost amo tho pon lama han da chwa char room temperature turin hangai dona kan mai in chuwang chuan khatiang ti ngai lo tur khan pack khat hi kan la anga kan tur kha tihan kan defrost tang a microwave a amo tuya chotola amo che in kan kang zel mai don ani tihan freezer a kan da anga kan siam dona chona lo khal vek dona wang khan chotola tui kan da anga tihan a polythene to pian kan che anga ani lo pon microwave a kan thowang video hi ka siam lok chawa ka edit le man chin lawa tuna ka video po hi he freezer a kan da a tihan chuan thlakhat nuwa ka ron edit man chawa thlakhat nuwa chuan tihan alo om ani kan alu kha alo khala ma he varsara siam dona kan ti nemang microwave mo tuyam mo cha khan kan video te min lo thlir kan lo me bye bye ule